leboga ka kapa radio metsotso e a tshelela fela go ikela go area le somete 6 minutes before the hour 11 o'clock ka go rialo a re anamela ba fitlhile baeti ba rena a gomme matšatšing a bolekgono le a ba bona ba tswelela batho ba ke batho ba ileng gore le mo pitšeng tše kgolo a banyaka thušo ye e rilego ka mathata a bophelo ba ka kua ga bo bona gomme ba go bile le tsela ya gore ka tumellano le bona ga e tlo ba a bohlokaina ka baka la gore taba ya bona e swanetše e be e kitimele ka kua e be ye go fihla le bo meropeng jalo gomme le seke la makala ge ba tla be ba bolela le maina bona le gore na mohlomongwe ba dula kae go diregileng neng ka tšatši la bokae jwang le gopoleng gore batho ge ba etla mo pitšeng tše kgolo ba tlo nyaka thušo ba be ba gapeletša ke mathata a bona a e leng gore ba kopana le ona mo bophelong ka kapa gomme ba tetlela ba nyaka thušo jwale ke ge ba ekwa batho ba bangwe ba kry-a thušo ntle le go senya sebaka nkore ke ikitimele ka mola a go bona ka fale re kwe gore na gabotse ba tšhumile ke eng gore ba batle ba fihle ka mo dipitšeng tše kgolo a go nyaka thušo tato ethu isikhathi lesi ngizokupha sona ulotshise umlaleli na ucetago uyikhwele khe usitshele ukuthi yini kuhle kuhle iyenzakeleko lekhaya yabe yanithatha nizokufika la emkhatshweni. Okay, ngiyabonga. Ngithanda ukulotshisa ngakukakhapha, ngilotshise ngakubaba Mremi, ngilotshise nabobhuti bethu abakhona la ekhaya, ngibuye ngilotshise nabathiyeleti ba MCRS. And then mina igama lami nginguSidudla, ngipromiswa kwaMahlangu, ngihlala kaPhahla but ngihlala ekhaya kwaPhahla, mina ngihlala la RDP neMutsiya. Sona ngize lana ngize ngoba nginenkinga ekhaya. Abantwana bekhaya bahlala ekhaya, kuhlala bosisi bami abayi-2 and then kunobhuti omkhulu, kunobhuti omncane. Ubhuti omncane lo akekho sharp since kwashona ubhutami lo owadla ipoison, asazi ukuthi waphiwa ngibani, bekasebenza but emzini ayofaka ama-tiles. So ubhutami lo azangabe right since kwalapho ulwa nabantu endleleni, mawudlula endleleni bekakushaya, aphula amafestera senistona nangapha emuva waphula amafestere, athuka abantu athi bayaloya. Sakwafika isikhathi sokuthi simkhambise ekhaya, samkhambisa but singatholi isizo. Kuthe egcineni wabuye wabangcono, sitheni masicala ukuthi ngathi ungcono, wabuye umamami kwakosa ukuthi ayokuhlaba ekhabo because ubaba beyangacideleli ukulobola. So ubaba wahlanganisa inkomo bathi akeze nenkomo ezi2 nembuzi eyi1. So uma waya lapho ekhabo ubaba wamlandela nenkomo ezo, zithe masifika endleleni kaMhlanga zastaka, bekubaya kaMhlanga eSun City, ikolo yastaka. Mayiceda ukustaka bafona bathi thina sistakile la and sekulate, so asazi ukuthi kufanele senzeni. So bathi ngcono sithumele enye ikolo izonthatha. Ikolo yabathatha bafika kagogo. Mabafika kagogo umama wacala nabaceda ukuhlaba inkomo, azange bathole ikomo ebuya from kumalume, ikomo yakhula nomntwana. Umalume wathi ngoba mina ikomo nginganayo ngizothatha zona lezi inkomo zakaSibari zoyithunga izihlabe kukhona ukwabiwa izipha inyama lezi eziswaphawo. Awa yadlula indaba kwenziwa, uma wacala wagula lapho wavovuka isandla wavela umlilo bezimo. Wathi ubhuti akhe umunye mara sekashona naye, wathi ngcono sisiphume siyocheck ukuthi kwenzakalani. Baphuma baya nabaya bokuhlola lapho, neda ngisakhumbula ukuthi bakhuluma ukuthini mara bathi izinto azikakhambi right. Hayi bayidlulise leyo, uma ceda umnyanya lo bawenze bawuchube ngendlela bawuchuba ngayo uphele. Khamba isikhathi uma abuyele ekhaya sekucedile ukwenzeka lokho, kube usesakho umunye aye ayokuhlaba. Nakayokuhlaba lena umalume athole amthengele inkomo ezipheleleko bamhlabise, umnyanya kube right udlule kahle. Kube ngumamncane omunye naye kube ngomnjalo. Sizibuza ukuthi why kuma kube sona, uma cale lapho vele since wagula after lapho wazi washona. So kwabuye unyaka ulandelako kwaba ngubaba mwabana aphatha izinyo, bekahlala nosisi wami lomncane, waphatha izinyo. Namcalile ukuthi kwenzakalani, wathi umbambile waphelele ezandleni zakhe kwaba kushona kwakhe.
so naye kwalungiselela amapuluko abulukwa. After lapho sahlala kwaba ngibhutami olandela omkhulu ubhuti Sithuma wagula naye wathi uphethe inyawo lwaloku inyawo limhlupha naye washona mara zange ashonele ekhaya washonela kwamamncanami ema-BS yabo swabhima washona naye wabekwa kuhle kwaba right and inyanga bashona ngayo bonke inyanga ngoJune or July la bashona khona. After lapho kwaba ngubhuti umntwana kasesami bekasebenza emzini naye washaya istina wawela liboda lamdabula ihloko kwaba kushona kwakhwashonela lapho. Sona lo sesami lomncane khona omunye omncane omlandelako banalo abazwani hlale kuthukwana mihle kubangwa abantwana kuyaliwa vele and then ubhuti omkhulu lo wathwasa so ukuthwasa kwakhe azange acedelele ukuthwasa ngoba wakhamba lapho thina sesebancane wayikuthwaseni wahlala lapho waceda konke umama lo yasekamsebenzisa ukuthi yena athola imali yakhe wabona ukuthi la akusese right ukuthi ngingahlala la ngcono ngikhambe ngekhaya azange amtshela umama lo ukuthi yena uyakhamba ubuyele ekhaya waphuma ngokubaleka wasiwavela ekhaya navela ekhaya bambuza ukuthi kwenzakalani washo ukuthi yena angeke ngisakhona ukuthi ngihlalele ngoba angikhona ukuphuma kahle right sengisebenzela umama lo yonke imali engiyithola lapha nangithi iye esikhwameni sakhe so ngibona ukuthi ngcono ngibuye mina. Kwaya kwathwasa lo kwathiwa lo basho kosathwase na wathwasa usesomphethela usesamlongithi uhlala eThabana wamphethela zonke izinto bahlanganisa naboma waceda maceda ukuthwasa lo baba omthwasisile azange amtshela ukuthi kufanele kube nendumba la kose azokufikela khona nezinto zakhe bamane bathi nabamgodisa kubafika nje bafaka izinto zakhe endlini babethi imrupa kwenziwa konke wahlatshelwa kwenzwa konke into zakhe zabekwa. Sona after lapho ke solokuhleli ngomnjalo akakhona ukusebenza makathi ebantwini bamtshela ukuthi bamvalile umoya akakhona ukusebenzisa izinto zakhe. Manje ikinga bakuthi njengoba sisele si7 abantazana bayi5 nabo bhuta bayi2 nalo ngithi akekho right engcondweni asisebenzi sonke umuntu oyi1 nguyo osebenza kuseswamlongithi uhlala eThabana ene naye uhlala ekhabo boyfriend akahlali ekhaya washada yena after kushada wahlukana nobaba lo bekashade naye ngoba baba lo bekathi basho ebusuku nakaphaphama usesami amthole ugcoka ibhaje ekulu ufuna ukumbulala so usesami wabona ukuthi la akunaphilo wathi ngcono ngiphume ngikhambe waphuma wakhamba washiya umuzi so wathola ubhuti lwahlala naye eThabani unomntwana uhlala khona eThabana azange abuyele ekhaya ngokuthi bekasaba ukuthi uzomlandelela amzele ekhaya wayohlala eThabani uhlele eThabani njalo nguye osebenzako masithi sibawa incedo ukuthi mhlambe asisize ukuthi sibhadale isociety or sithenga ukudla yena uyazama ukuthi akuphetheko mhlamba abuya nakho emsebenzini anikeze laba basekhaya ngoba nabo laba basekhaya abazwani lo upheka ngeyakhe ipoto yedwa istofu sinye ngisakama upheka yedwa naceda ukuhlisa nalo ubeka yakhe ipoto yapheka kubangwa nabantwana ukuthi kuyaliwa umntwana kabani bethu bani so isuka net lapho iyalwa and ubhuti omkhulu lengithuthwasile unokuphuma ngendlini athukane athi basho lo uyaloya avuke kusena afika rase ngaphandle ukuthi ngubani oberegisa itukoloshi la ekhaya phela ebusuku mina ngifikele ngitukoloshi bekajamela eminyango ubaba babambile la ibhatla wabhala la ngazi ukuthi ubhale ini so usesamla angifonela ngitshela athi mina yazi makabhebi ngiyacakeka lana kunento ukuthi wabasho ubhuta kuyangithuka uthi basho mina ngiyaloya basho ngubani oberegisa itukoloshi usibuza sinalo omncane so ngithi mina ngiza kuze ekhaya ke ngizombuza ukuthi why asho njalo angingaye ekhaya mhlokho ne nethi nasifike ekhaya every kuba nentlaha lo uthe wathi umntwana momsana ubethe umntwana kalo ngithi mncane la sibone ekhaya umbethile last ukuthi basho umkhuluma kumbe esikoleni ukuthi ubhizi upractice abantazana ngapha akunamuntu oberega kwekhaya akunamuntu othengela abantwana impahla wathi basho uthe lo mntazana omunye lo akayokhipha isiso sona ngathi bangifonela bangitshela ukuthi phela umntwana wakho ubethe umntwana kaRosi ene umlimazile ngiba ukuthi uze ekhaya wathatha ifoni yena wangifonela umama lo mntwana wathi phela kunekinge sona so wangichazela ukuthi kwenzakaleni ngathi mina kuye ngizokuza ekhaya so ikhuluma indaba lesihlalise kuhle manje lo mncane loya uthi lo basho nguye omela lo wami ukuthi lo yakabethe loya uyamsasazela ukuthi nembethe wena ngokuthi ukukhulume kabi
manje indaba akusenazwana konke kuyadosana nendaba zobuloyi lezi asizwani ena asitholi thuso nasithi siyangapha nangapha funeka imali nokusebenza asisebenzi khaitsedi ba ke boletšelo wena mosegara ke re le kgono ke nyako o kwešiša taba ye ya gore go ne le tokološi ke taba ye e bolelang ke ya buti ya lena goba le lena le ile la ikry-a ge le tsamaya sayikiriya masikhamba ngaphandle and from abazali bami basaphila bekunande siphuma umathi siphume siye ndawana besiye lapho bafike basitshela ukuthi kuna something ekhona ejardini bathi yini bathi isibata sazi ukuthi isibata yini thina bathi isilwane nje isilwane esingelinye ilanga omunye esaya kuye abomama rabese bashonile wathi kunesilwana lapha so makunesilwane isilwane lesingenza ukuthi umuntu enambiza kucala before ukuthi azosebenza ekhaya uthethe imoya emimbi wayifaka lapha ekhaya so into le ibangathi iphuma from umamakho unishiye nayo ukuthi nina niyisebenzise and so la ngiyabona ukuthi akunamntu oyisebenzisako mara ibangathi nina nonke ejardeni niyaganga emapele motho wo a tlileng a etla go swara motse ga geno o dirile eng ba re o tlile linto le silo yeah and then silo sele yena o ire ka ruthega motse and then silo sela ba re si khono bereka killo ya gage ne mulapisitse jwale o nyaka gore ibe nkare o thegile motse ka yona yeah so re na re tsibang ke re go thegile ka eng so ba re a thege ba mpatela ba mfathelta gage ba mpatela gane ntwela itlojika ifetugera rina that's why re sa kwani yena motho o boletse motho re ile go yena o boletse so jwale bo abutaka wo yena una kana gore ntwela asia motho na thegile motse ntwela itswa go ka bana wo thwasitse ke ngaka mara o gorogile ya yena a goroga abutaka o mogolo okay so re re ya tsamaya vele ka mo le ka mo ba re gona le something mo geno okay and sometimes go no gore go tswa noga every day go tswa noga ba ibulaye noga nyana tsenyane tse go tswa noga ba ibulaye and e tswa ile boshigo ka bo 8 to 9 so ya tswelela ba ibulaye and then go kire go tsie sebakanyana gape ithome go tswe engwe le nna ke rile last ke ne a sa ka nare ko mtshwalla mmerekong ko Pretoria awa go ga tswela ke re ke fitla go yena ba phone ba re gape mo go tswile noga ke nyane ba re bulaile ka re nna wa itse ba ske ba ishuma man aba ise somewhere ro hlola go re bothata king a gone motho tswelang ka tšhelete gore ke na le tšhelete a re yeng somewhere awa ka re ke bua nna ne ke ila matšatša ithumo bekeng ka re ke bua ke tla moga ka bole boshigo ke dutse ka montle mo fasa jojo ngwana ka o rogella metsi mo la pompong mo jojeng kwa ba le noga ya tšwela ija ditšhontšhwane mo jojeng ya tšwela ya tswa ka re a re mama tla o bone ke tšwela mo ke re a re noga shi mara a itšwelele felele ka mmelayo ino tšwelle tlhahlogo itopa ditšhontšhwane ya jika mo ya tra mo jojeng ka re a ke tsebe noge sometimes ba re ke ya badimo eso ka o bana ga malumaka sale a ira mmereko ra ya gona ga malumaka wa tswa nogewe le yona ya timela zanke re bone go rile kae ba re noge eso ke ya badimo mhlomongwe munga motse wa msadi o na tlhokofetse ne ba tlo ira a ke tse ba re ba tlo hlubula ba re sho o thabile ka gore egcineni ba wenzile umsebenzi wakhe sona bayilisa azange satholakala ukuthi yepi manje nale phumeke ngithi ifana nale yangitshelusisi wami lo ngithi inyoke so bavama ukuthi ngiyabezimo so mhlambe nayo ngiyo asasi maye ngicaka ukuthi ekhaya mihle ziyaphuma zona so kunenyoka ekhenu bathi ngiyabazimo inyoka le mara musinyoka ayingafanele ukuthi ihlale emzini batsho ngiyabezimo prof ashidiwe ngwanesho ke sa di thieditse ga botse ke nyaka go kwa ka mo go ngaka ka mongaka ba re wa loya ne nyoga le ba tingyama okay why ba re wa loya mina angazi shame indaba le yokuthi bathi wena umthakathi iqale nini dala iqale nini maqedwe ukushona ubaba kokuqala ubhutami lo washona lo wadlishifu
nakhona bathi ubulewe ngimi basho mina bose uthasile ngalesi sikhathi bathi mina ngimuphe ichief uthwase nini ngithwaseleni ngimabheba ngithatha dala ngaphuma 90 something so okay since 90 something till manje awunayo wena indumba anginayo uphahlela kuphi ngoba ngeskin kumele ukuthi ube ne location negandelo la uphahla khona ngiphahlela eganzeleni ekhaya likhona la ngaphakathi balenzile ngoba akekho umndebele anganalo eligandelo la ngaphakathi endumbeni anginayo vele indumba inhlahla zakho sala kuphi kunelinye ikamera khaya elincane so mara ngathi ngihambile ngelinye ilanga zithola zingekho wathola zingekho inhlahla zakho wathi na ufunisisa bathi sekuphi bathi zakhipha ngubobhuti bami la butami lothingelwe okay indawo laziphi ulala nazo ekamereni ine ikamera ningathi bathroom ngengenwa ngale kule kamera le ngiyangena manje abantu mabafikile uzobahlahlufela kuphi unganayo indumba mina ngazi ukuzathi indumba ngile izinto zakho uzibeke ngale bathi unakakhamba bathi ubaba lo omthosisile umvalile ukuthi angakhona ukuba nabantu bathi kuyavela ukuthi yena unabantu abaningi kufanele abalaphi bathi ubaba lo ngoba umbonile ukuthi unabantu abaningi wathi so umvalile ukuthi angakhona ukusebenza ngabantu imayisi izinto zakhe zilala ngale ene azinandumba indawo la usalokanje uzazenza usahlahlufa ngazo awusaboni next angisaboni next mara nangile le ekuthoseni bengikhona ukubona yonke into nangokomoya bengibona mara ngathi ukufika ekhaya azangisabona next ugubha imithi ugcine nini ukulokanje ukugubha ugcine nangile ekuthoseni 90 something kuzokumele ukuthi sesi uthole umuntu akufundise ilokanje imithi nendawo la uqale phansi ngoba ukhohlilo kamanje noma ungahamba bakutshela ukuthi kunabantu abaningi kumele ukuthi bafike kuwe bangafika nakusasa yini into ozobatshela yona uzoba lapha ngani uyangithola ene imithi ikhona endlini mara ayisebenzi ene ikhona into kumele ukuthi niyazi ukuthi abathakathi bayakhona ukungena emzini ekhaya bathathe indawo la zangale ekhaya bahlole bonke abantwana bangale ekhaya ngalezi indawo la lezikhona la ekhaya ngoba asisebenzi umsebenzi kumele ukuthi ezenzeni zusebenze uyangithola so lapha ekhaya kunenkinga ekhayini wayingithi kunenkinga nina nabantwana bomuntu mara anzwani sizwani vele next nakancane ene kakhulu bajamela umntwana ekhaya lo omncane nakimi ene sekangidelelise nangomntwana ke omncane bakhona ukungithuka bajame beyithu bangithuke bathi phela thina 6 sapi ne8sikazi sidawa ndina ukuthi bangibize ngenhlamba zonke lezi wena uyaphuza wena mina ngiyaphuza mara sometimes nje ngizitshetse ngimdala ngisafuna utshwala ngisaseli vele ukuphuza bengiphuza every day everyday mhlambe mangibasiphuma sona abangani bami ngama weekend unangaki eminyaka ngina 14 nje 40 okay so manje ekhaya ngoba akuzwani ubhuti ilokanje inyanga nawe uyinyanga so azangi nina nuyithunhlale phansi nibona ukuthi inkinga engale ekhaya nina ningayenza njani njengenyanga ukuthi nikhiphe lento lenihlupha lapha ekhaya abakhona ukuthi bahlale nami phasi babonisane nami into evanse bayizile lapha ekhaya bafonelana babodwa mina umuntu engizwana naye ekhaya ngisesami lokuphela engizwisisana naye lo wasethaba nanzwana siyazwana mara naye ukhona lapho kibo lapho ngoba ke since isikhathi nginokumfonela ngimtshela ukuthi ekhaya mina bengenza sona so nethi ukuthi thana bengikhona benginamandla ukuthi ngiphume bengiyokuphuma ngikhambele futhi ngingasabuye ekhaya bese akezi mara nabafonela ngilo mncane nakimi bayeza bazokusolva mina bazokuthela mina ngamacala wonke bese ngiphelela amandla ngiyathula ke mina manje ngoba nina usesi wakho umncane ne upheka yedwa nawe upheka uyedwa ukudla kuthanga ngubani ekhaya ngiyazithengela naye yena uzwala nobhutami lomkhulu kanti ekhaya ninamakhithi angaki le1
wena uyathenga ubeka le nabo bayathenga babeka le yeah akekho athathu ukudla ngomunye umuntu akekho tasho ukudla komunye umuntu ngoba mina bayangisaba bathi ngizobethelele ichief so nina nibona ukuthi lento le mangabe ukhona umunye afuna ukubulala umunye kulula kakhulu ukuthi amlimaze ngoba uyazi ukuthi ukudla kwakhe nangu lapha makathela ngale le angisho uzokwazi ukuthi sithenga nguwe le angeke nguye yeah nizokubulalana msilento niyenza vele sikabulalana lula no ene mina ngicabanga into le angazibona inhlizweni zabo angicabanga ukuthi ngingabulala umuntu so abuti o sale gare ga thwaso go ba o tlogetse go ba go diragala dala yekela wabuya angakaqedi okay and then wena makgolo ditaola wa ditseba go di tšholotse wa kgona go di bolediša ditaola ke di kgona ke nyaka bolela maka ke ne ke kgona ka moya go botsa motho okay no ditaola ke di kgona nako e o sa le ko thwasong bo di kgona next azange o se kgone mara o nazo nginazo kwabona uthwasise umuntu onganasikhathi sakho sokuthi akufundise angeke uyifunde into le mara ngokomoya bengikhona ukuthi nangabe uhlola umuntu mina ngimtshele umuntu lo nanoma kuzokuza umuntu ngiyakhona ukumtshela ukuthi ngivukeli usikhona umuntu ozokuza bengibona kahle nje kamhlophe nangile mara ngafika ekhaya next to ene bekangangifundisa indawulo baba lo yazi sesi indaba mayisokumele ukuthi senzeni ne kumele ukuthi sithole laba abanye bangale ekhaya nize lapha ekhaya sizokubona ukuthi indaba lesingayisebenza kanjani ngoba manje ni2 ene nalaba siyabafuna ukuthi bazokwazi ukuthi bakhulume ukuthi inkinga yabo yini ngoba angisho umuzi loya waka lokhanjo waka Mahlangu so umama akho nobaba bakho la balele khona abazokwazi ukuthi bajabulele ukuthi nina abantwana nizokwazi ukuthi lekhaya nomunye upheka ngapha nomupheka yeah into niyenza nizokubulalana vele ene inkinga ukuthi kuzokufa abantwana uyangithola so kusho ukuthi wena manganayo imali yokuthenga ukudla abantwana bakho abazokudla ekhaya mara bayakubona ukuthi ukudla kukhona kwakwabani abo auntie ngabo bhuti no auntie omncane abantwana bakhona ukudla so into yenzakala ngale kaMahlangu akusiyo ngakusingiyoshe mina kancane nakuphela isingcwabo lesamuva nje sakamntwana kasesami Chuku ngayitry mina ngathi mina manje ngatshela usesami lomkhulu ngathi mina ngisaba ukuthi utshele uRosi la sibonile ekhaya lo dele lawo okay ngathi mina ngisaba utshele uRosi ukuthi sibuyela sipheke sonke ngoba into le ayisi right hayi sapheka sonke kwesikhathi ngamalanganyana hayi jikijiki yena wathoma ngingekho mina mara ukudla mina khulukhulu befuthi ipuphu beyithenga ngime ekhaya utambe angayithengi naye bangayithengi wapheka ngingekho ngikhamba 3 days mara ngamtshela ukuthi ngisakhamba ngizokubuya hawo abantwana bangifonela bathi thina bonga sika kahle ngithi ikomi kanuRosi akekho uthi uRosi ukhona uphekile akasiphakile hayi ngabathumelela imali esinkwa ngelanga lesitu yaphinda bashoza ngikhabaphakela ngatshela ungafonela umngana wami ngathi mina ngisaba ubaphakela ngoba cala angikho ngikude ngelanga lesi3 ngabuya ke nangibuyako ngamthola aphekile wapheka waqeda waphakela yena nabantwana bakhe nabo bhuti bami laba bayithu mina nami ngisengikhona zange ngiphakele nabantwana bami zange baphakele unale bana bakae mina abayi3 bashimani babayi3 liyena una 3 uphethe wes4 nje iloro wena le bona sale lalwa ntwa go bethana ka matsogo sinke re bethana neti ba nonruga fela yena le ngwana gagwe and then borangwane be ba le kae ge lena le ilwa ka mogolelwang ka gona bo abutaka abosongwane bahlala usongwane umunye uhlala esikimini omunye uhlala emteti nikhena babiza lapha ekhaya ukuthi bazokwazi ukuthi basolve le lokho nje issue khona lekhaya mina bengibafonela ngibatshele bathi bazokuza bahlale bangizi njengoba kuhlangana ngomngcwabo so beze ngithi bazoyikhuluma indaba le abayikhuluma okay nabayikhulumako yena uyabafonela mhlambe
nakathi ngidelelile bese afone atshele labo ukuthi mina ngenze sona so ukhona ukuthoma into engekho umntwana ekhaya lo athoma into engekho athi bonke wenze sona so ekubeni into leyo yenziwa nguye lapha ekhaya kumochekile nje unyanga imochekile intulo zimochekile ngamadoda akhe amaningi ubeta umuntu wakho umunye wafika waphula umnyango ekhaya mina ngikhona ukuthatha ibox ngaphandle lomnyango ngiwulungisa umnyango lo ngoba kuhlala mina nabantwana bami nje yena akayikho ekhaya akasahlala ekhaya ninawa niwaphethilo kanje amanamba wakhe akhona re direng re mofounele malome ka kapa ore re rien re bie lenanego la bona la bobedi ba ne le bale ba feleletše o re jwa bele shetse le mmoditse gore le tla keno ngimtshelile uvumile ya yena uvumile kunosisi omkhulu ngimfonelile naye sisi omkhulu but ngithe mangikhuluma naye wathi yena bekathi uyemgcwabeni angeke asaya ngamtshela ukuthi ngizokutshela isikhathi ukuthi isikhathi phani loke ngabo ma 7-8 ngamfonela ngifuna ukumtshela ukuthi usowubuyile eshop na usendlini ngenzelela ukuthi asuke aye ekhaya bese nizomthola ekhaya manje nizomlanda so azange sabamba ifone nami manje angazi naye ukuthi mhlambe unekinga or khona into ayenzako angikhona ukuthola ngoba last umntwana nami kunomngani wakhe bekathwasa ekwakha so umntwana nami waya kumngani wakhe ukobela kamngani nami wafika lapha wabona izinto ukuthi kunomamkhulu wakho wenza so uyaganga umamkhulu wakho lo so angikhona ukuthola ukuthi mhlambe ngithi yena usisi wami lo bayamsebenzisa akaboni angazini manje ngithena ngimtshela wathi hayi ngizokuza jikijiki phone nami akasayibambi so angazi ukuthi kwenzakalani kahle bekosele babe khona mina ngoba bayangihlukumeza okay asiyenze so ithi siyokhuluma nabo sizobatshela ukuthi ngilusibili sizokufika siphelele la sizokhona ukuthi sikhulume indaba le yangale ekhaya uyangithola ngoba sifuna ukuthi lento le ilunge asifuna ukuthi lento le kushuthi senzeni siyenze sikhulume nina niyi2 abanye bangekho kumele ukuthi nabo babe khona la uyangithola ngoba abantu bakuhlupha ngisho basekhaya ene ufuna ukuthi ekhaya kube nepeace akekho kushuta angeke ujabule bakutshela ukuthi uyathakatha unenyoka uyabona unotokoloshi yabona ukuthi akusiwa amagama right ukuthi bangatshela umuntu ukuthi une izinto zokufana naleza ngoba abantwana basekini bastakile bonke so sifuna ukuthi ekhaya kube nokucubeka ungamani ukuthi ukuthola ukuthi nihlala nikhuluma kakhulu ngenhliziyo niwari ukuthi izinto azilunga empilweni zenu so rinyaka tjolopili ke kuwakayo ncane ke ma libitselaka awala kerancane Rose Rose umncane umntwana ekheni omncane umntwana ekheni ya utatweni lo nguRose ilasibone ekhaya le nguye Rose kamala okay amanamba phone wakhe abangawa azange athumele lawo unawo mara lapha iphone yakho khona alright la tsaba re tlo di ambana besho re gopela gore taba ya khaitsedi ya rena mo le ba balenka lapeng e buima kudu inyaka ge ba le gona and then ba gone go te kwela ba te phetolele gore bona ke eng ntwe le gore ba nyaka go e bona e diregile between bona le ngwana bo bona sesi wena wa barata bana ba bageni mina ngiyabathanda ngoba ngibekhaya ngikhule naye lo mncane ngithi nangiphethe mhlambe something ngiphathelele mncane nakini ngichiyele yena nempahla zami ngichiyela yena noma ngene esitolo ngikhona ukumthengela so ufisa ngathi kungayenzakalani between wena nabo mina ngifisa ukuthi sihloniphane ngimhloniphe mina ngiyamhlonipha mina ngifuna ukuthi naye angihloniphe akhuze nomntwana wakhe ukuthi angihloniphe ngingajamela umntwana wakhe ngingimamncane wakhe angithuki nobhutami lona ngiyafisa ukuthi sizwane sibuyele sipheke sonke nabo mama bazokujabula labalele khona all right re tlo idira so batso bana ba go gae re tlo ikhatha wana mone and then le ba founele le rena re tlo ba founela la bobedi
re tlo tsena ke no tsebe gore tabeng ya meropa le tlo ba emela re tla re kopane pele ya a re kopane le bona ba feletse ya le rangwana o moti go ka kgona gara right ya la bobedi re tlo netefatsa gore re boa ka yona ka moka ga lena le gona le rangwana o moane mme be re ka induda lo moane wa ka ga bomma go lena ka baka la gore taba is very serious taba gore motho wa loya o ne noga ene motho wa modimo a te tshokolola ka ebile o palela le ko ga standeng sa gage o ya funa mara o ya kwakho ngiyafuna uphume ekhaya vele ngiphume 8 bangasangiboni ungathi bangasakuboni bangihlukumeza phela la siyalungisa ngisho nanoma ungaphuma waya kwakho kosa ukhumbule bonyana lile kusekhenu bentwana bekhenu bayakuhloka right re a leboga batswadi re a leboga ya siyabonga ne bona la bobedi re meleng ka mola reception ka fa before nahamba ne alright ya lo baba malefo lapho okay thank you right mo teleletso wa mutse community radio gona fa le gona 96.3 FM metsotso ke masomepedi shupa ka kapa go itšola go ere ya lesomete 27 minutes after the hour 11 o'clock re feditše ka ba le ba bangwe taba bona re postponetse go la bobedi ka baka la gore taba ya bona inyaka ba le gona ka moka ga bona re itsebile gore ba inyaka ba le gona ka moka ga bona mara ba be ba swantse ba tsene ba re tlhalosetse lehlakore la bona gannyane and then la bobedi re tlo bua le bona ka moka ga bona ba feleletse and then re tlo itša go tloga mo jwale re tsene le ba bangwe ba gona ka fa go tswa ka kua lefaseng la Ntwane ke Phoko right ke Phoko mang D3 aparang dilo tšeo mo ditsebeng ya ke Phoko D3 nna ke nna ka kapa ke Professor Moremi ke Moremi Crew khaitšedi ya ka ke nagana ro ka re go tlo bolela wena kere nke o dumediše batheletše ke moka o napo fe go le se borala kapelanyana ke dumediša batheletše ka moka gae le wena ntate ka kapa le ntate Moremi ke tlile mo pitšeng tše kgolo because ke na le bothata ka kwa gae hloba boroko ka kwa lapeng lešo go na le dimpša tšeo di yang di epa mo jarateng mpša tšeo mo di epileng gona o hwetša like mathomo be ke sa hlokomele ke no tšea mosole ke swela cause di epa jarate ka moka o hwetša tletše mekoti tšatši leng ke rile a ke yo swela mo jarateng ka checka mo mokoting a ke checka mo mokoting ka hwetša go na le lehlare ka maraga mo di epileng gona fela le legotlo le lengwe le legolo legotlo leo le tswa ka mosadi o mongwe wa makhelwane mo hleng la gae fela le lona mathomo be ke sa realize re gotlo le tswa ka cause legotlo le a le fo feta speed ona ba tšhile ngapi le fetile le fast so tšatši lengwe ke rile re dutše ka montle ka le bona gore le tswela ka ke a le bona fele tswa ka mo go mosadi le a feta fast le ya ka mo re goletša mollo ka gona and then e nngwe gape ke gore bana bešo a ba sa tla ka kwa lapeng ka gae re 7 ke bosestere ba ka ba babedi le babuti ba ka ba bararo so a ba sa tla ka gae vele ba tšea nako ngwaga wa kgono fela ba sa tla like abuta kwa mo Pitori mqine last year December and then sala ra tswa re tswa ba re gona le dilo ka kwa jarateng ke tsona dirang gore ba ska kgono tla ka gae di a ba tšhabisha vele and then ye nngwe ke gore se sa ko mo leng kwa Metlipeke o tliše ngwana ga January kwa gae so from January a romele tšhalete a dijo ya ngwana a dire selo so this month ke rile ka mo phone la re fetše gola a mpotsa re tla romela tšhelete a sang ka romela tšhelete we ka mo founela gape le Saturday ka mmotsa gore romele tšhelete a nroga mpotsa gore ke ska motlo motloela ke nyako jo tšhelete ngwana ga nka se hwetše bla bla yena kolota ba mashonisa bla bla alright khaitšedi le kae re gona khaitšedi ke mang o tswa kae ke nna Macy le tswa kae gae ke tswa mo Phoko D3 le ne bothata ba legotlo ke le ka kang gotlo leo gotlo leo a ke re ke lebeletše le fast mara ke le bone le kana le katsenyana I think size ya gona katsenyana le bone ku wena le mang
le ene na o lo bone ka moka ba dulang kwa gae vele abuti ba tamela molaganyane Okay. ya le ka ya abuti Thobela. re a leboga go le bona bothata ke eng abuti nke di fagolole ko wena ka sebele o mang kae re kgone go tseba re go thuša jwang Nna ke nna tlhoka ina ke tswa ka mo Denelton. Ke dumedisa le wena Dr. Moremi le Tate Kakapa. thobela Sa kgaitsedi a se bolellago ke nnete ka kwa gae ga gona khutso. Ene legotlo le lona bele le gona. Le last nyana sa le go kena noga ke dutile ngwana sister ka kwa. Lala di game ka kwa roomong yaka. Ke no bona go tswalla noga ya Cobra. Ka nagana ke telele thata noga nyana gona. Mara ka gona gore ke e bola ya Cobra. Cause e nyakile lo mangwano. Ka e bola ka itshuma ka kwa segoeng ka kwa. e be ile golo Go be le golo. E golo mo go tshosha go bele. Ke no tsere kota ga e beta. Wa bona. so lena le ya kwana le ka moga baagelwane ka mo Ka mola ba ga lwana nna ke ka kwana le bona ga nyane nje. It's like re phela re le batho. wena sesi wa kwana le bona cause re nyaka dinnete ke re jwale re tlo ba founela ba le ba baagelwane ene go tlo ba bohloko gore tle re kwe dinnete ka batho ba ba leng gae mola e le gore ke lena le santse le re botse dinnete lena le tlileng mo le nyakang thuso nna mosadi o la sala ntlhoya from mathomong ke sa tsebe re ntlhoetseng sala ka re tšhetšileng one day ke boa mmerekong dipolase mama ka sa phela ka ya be le 2021 ba sa phela ka hwetša wena le mogoma ka mo ke robalang ka mo rumong yaka ka hwetša le dieta tša yena mmeola le borokgo ba gaga a di beile ka mo ke robalang ka tšea dilo tše le ka dilahlela ka kwa ntle ke botša makoko re lo tša ke dinyake ka makoko a re ka re ke tša mang a re ke tša mmeo a sa nyaka stene bona kwa hleng le ga yena mosadula ka ra ke dinyaka because ka mswane o hwetša re bitša ka balo yena mmeo makoko a re o nna le ditshele mosadula tšatši lengwe a botša makoko ke motheeleditše ke dutše so nna a rato bolela le yena le makoko na ba kwana fela a botša mama ka re ngwana wa gago ke mohloile ke motheeleditše ka tsebetša ka re ngwana wa gago ke mohloile makoko a re wa kganya wa ipotse o itira motho a ke modumediša gomola so ka bona gore motho a nnyake and then kgaitsedi ya ka ge mme wa ka baagišaneng e le tšhomi ya mmago ebile a botša mmago a sa sebe gore o go hloile o a te pona mmago o ile a reng e swere ga bohloko because le wene ka se go tshwara ga botse motho a tlo rata wene mme ba bolediša wene mare ngwana gago a sa morate and a ke re ke a teputša sa nka lwa le yena before o nagana gore mme o wa moagišane o tšere kae kore o kereile kae maatla a go tloga a e ba le sebete sa go botša mmago ka ngwana gage gore o hloile ngwana gage go ya ka wena ge e beile ba babedi ba dutše mola ka gore ke no kwešiša gore moroka e na le di-question marka tše dintšhi gore nka se no tloga ke e ba le sebete sa go botša wena gore ke hloile ngwanenu kapa ke hloile mosadi ya gago kapa ke hloile batswadi ba gago mara mme wa moagišane o bile le maatla o a tšere kae a go botša motho straight gore ke hloile ngwana gago go be go diagalang between mmago le mme wa ka mo baagišaneng ne ba kwana gopela founu tšela tša baagelwane mo kgaitsedi ke kgopela re tsene ditabeng mo abuti Thobela. ge o lebeletše kgaitsedi ke se se ya go ka mogae le ba ba kae Re seven, no? No, re 7 ba re phelago. and then le šetše le le ba ba kae gone jwale Ka kwa gae re no ba babedi. O no go šetše 7 pa. go šetše 7 Thobela. and then ba bangwe ga ba sa tla gae A ba sa tla. go šetše lena le le ba babedi and ka mogae ga le ne maroko A gona boroko, a gona khutlo, a gona kwano. re a gona gore letse re thabenyana nneng setse ra qabana o tuputšiše gore go diragetšeng. go diragetšeng ka wena ka sekolo a butu feditše Wana sekolo a sanka fetša Dr. Mra. go ile go apana Go le go apana. Ko sala ka no tlhaka-tlhakana vele ke sa ruta bo Middelburg ko. ya Go tlogela ka sekolo. Makoko a zama go ntšha a nkiša mo bathong kae. Wa e bona. molato e leng abuti Ba re go epetše buku ya ka. o ba re go epetše puku Buku ya ka
ya riang puka ya ria gore o palle ko go bala a ke be sa tla ke sa bona selo Eh. ka motlase matitšhere mara ba kwana le wena thobela ba sena bothata le wena kgaitsedi go ya ka wena mme wa ka baagišaneng e be e le tšhomi ya mmago a kgona go tla ka ga geno mmago a kgona go ya ka go yena nna sa tle ka gae nna ba bolela ba eme mo terateng wena o ba kwele ke ba kwele nako tša tlo botša makoko bene ke dutše ka kwa nna ba eme mo terateng a fetša ba mmotša re yo ebile o rekile le jojo nna nna ke nyako e reka nna o ka semphale and-e tseba ke nyako wa gapele ga gago wena o se wage kana o botša mmago go botša mmaka and then go tloga tšatši lewe relationship ya mmago le yena ile ya ba jwang makoko ne le motho o mongwe nna no mmolediša no mašetša mmoditše mantšu ya bohloko o nagana gore ke eng ntho e beng e gapeletša mmago go phela le mogotsi yage o e leng gore o be a tloga a nne le bonnete ba gore o mo competitioneng ya bophelo ebile o tlhoile bana ba gage o nagana gore ke eng ntho e beng e di mmago gore a gapeletšege go no phela le yena ntše a tseba gore o ka re lapa la geno a le lebelele gabotse ke rato le laene le lona vele na kgona nna mamota mokušie bohloko makoko na a sena taba nano ke motho o mongwe man na phela bo bongwe bophelo vele so ge le go tlole go ya ka wena o re o ile wa fetša o le bona gore le tšwa ka baagišaneng ba lena o nagana gore e ka ba e le la ka kua goba le gona ka kua le notla ka mokgwa letlang ka gona ka mogageng a ke nagana gore ka ba lela ka kwa mare ke le bone le tswelela ka kwa o naganang ka le go tlole wena o nagana gore ke laeng o naganang ka lona kore ge o le bona la tšhoša fele ke thoma bona go tlola go lekana lela ga ke le tseba go tlola la go tshwana lele ke a thoma le bona mara o naganang ka lona ke nana re ke ntho e ba e berekišang ka kwa lapeng o go ya ka wena ka kua gone go tlole ba le berekišang go le romela ka mogae ke tla reng marago phela ke le go tloleng le lego la tšhoša ke a thoma bona go tlola ka mokgola le legolo so abuti go tlole le bona ga kae a le kgona go tla 3 times let's say a week ke eng ntho e le pallišang go le bolaya le fast like a le tšwa ka mona fast ntlo le ba šitile go ngapa maota la ene re ka snapile re letšwa ka kwa cause ka kwa go na le dilo tše di diragalago ka kwa jarateng ka kua ga geno a ka snapile re na le show ya gore letšwa ka kwa mosadi ola wa tseba moroka ke duma o ka re mmago bana ba nkebe modimo a re beetse yena nke a tle a rabe gore sekgotse sa gage le mme wa ka mo next door e be e le sa eng ba be ba kopantšhitše ke eng because ke nagana gore a ke nagane gore go ne motho a ka mpontšhang gore a nthate gabotse ebile o mo competitioneng ya bophelo le nna ebile ga a rate bana baka mara ka tšwela pele go gapeletšega go phela le yena ka baka la gore ba re ke mono ba motho wa modimo mohlomong ke lokile kudu ke ne lerato e ne di-question tše dintšhi man ene ka mokgwa abuti a bolelang abuti o bontšha e le gore yena le baka kua lapele la a ne molato le bona go ya ka abuti ga lebeletše dilo tše di senyagang di tšwa ka bothata bo ka mo lapeng la ka kwa lapeng nna ke thuso e re e tlhokago Dr. Morem cause o ka se kwa šupa motho ka monwana nna ke šupe motho ka monwana it's like ke le gotlo lona ke le bone gore le tšwa kae ke nnete ke le bone and a zang ke re ke la mang wena le bana ba ka mola le ya kwana gona bana ba ka o na le morolo wana le ya kwana nna butolo bana le go dumediša fela ana bothata le nna gore o beane le go dumediša gore a re o bolla ka past ke ra gore o na le go dumediša a butola ka kwa le nna vele be ke ra ka mo feta ke mo dumediša okay so abuti mpotše mo papa le mama ba robetše and then ba le ba bangwe ba le gore ba tšhabe go tla gae ba re ba tšhaba dilo tše go na le dilo ka kwa jarateng tše di re paledisa gore vele dilo tša rena di no ema
a gona nto e loka go ka kwa no mare kopane ka di-December wa na le go tswelela kwa gae lethabo la gona le bannou nenneng o mongwe ya kwa o mongwe ya kwa re ka kwana nno re kgopela ro plana selo o mongwe a tosetse kwa o mongwe a tosetse kwa ga gona khudu kore go ntjwela ge re bolela ka monna le mosadi ka gae monna ko wena mosadi kuo thobena batho ka moka ba tšhabile thobena and then ba ga bo papa le ba ga bo mama ba kae ka gare ga seemo se le leng ka gare ga sona ba ga bo papa nka se tsebe mara ba ga bo mama ba gona ba ka mpolokwana ka ge o re ba bo papa go ka se tsebe what do you mean mama ba se a nyalwa ba montšheditše fela ba mohlabiša papa go lena o boloketse kae o bologa boloketse gona mo re mboloketse Middelburg naite re sa dula Middelburg o tlhokofetse pele and then relationship ya lena le ya batho ba bo papa e ga botse go bolla nnete ntate ka ba gole batho bale be re no connectana gale ka se bogole ga gore gore ke yona lebaka le le ka diang gore le se ke la ba connected re na le di-family tša rena bo Rustenburg bo Kimberley bo kae but we know gore re family and then re bonana ka leitlho le le tee le ya kwana le ba ga bo papa go lenana a bana taba le rena go bolela nnete even though le bona ba ga bomma bana taba le rena le nagana gore di-family tše pedi tše ke gore di letswe mathata e ka bang nna ke tsebe bothata e ka mara wena se se o ka role gama ko ko nompotjane a botse o tshwentse ke wena e seng khamfela wa tseba re se se ge ke mo lebeletse o ne le bothata mo go yena ke bona kgang ke bona enga ke bona lehloyo ke bona go hloka khutsu mo go yena because wa tseba moroka face ya motho ga a bolela e gona go botsa gore ke motho mo khutama ene ke mo lebeletse le ge a bolela ka taba ya legotlo le le tswang ka kwa baagishaneng gore go ne le ntho nngwe ya nyakang go e bolela go ba gone ka mogwa naganang ka gona ka le between ka le magareng a legotlo le ka mola baagishaneng ka mola a reng o le bone le tswa ka gona e mpotsa gore ge a lebeletse baagishane bale o ka re o bona e le ba bangwe ba e leng gore ke manaba a lapa la gabo e jwalo ka gore taba ya gage le mosadi wa moagelwane e bona la e tswa gole cause kwa gore o re nakwe mosadi o la sa fihla mola bo se se o ila kry-a mogoma o ila kry-a diaparo ka mola mara diaparo tše di kwanelo mamage ba le gona ka gare ge di beiwa go bualo sese jwale ke eng ntho wena e go bontšhang gore o ka re o loya ke mosadi o la wa kaku mosadi o la o rena re ba loi after everything e re dirile mokhuku wa gago wa gile ka material ya gae lo tša gana e tla di bea kwa gae o rena re ba loi o go registrate sala botša ngwana ka feta gating one day ngwana ka feta mohleng le gate ya pomping a re wena o nyaka mo ngwana mo loitena ba go rometse o tshwaregile na after lo dire mo diretse go tsona tlo re bitša ka ba loi so wena o te kwetse ka ditsebe tša gago le yona and then wa reng wena wa dirang ka re le nna ka mpotse ka re le yena ka moloi a mpotse gore o tlo nkgamang ka re ke bone ka wena gore o moloi and after mama ka tlhokafetse na le wa letlhaba ka mantšu a mpona he mma ga o hwile a sena eng se se o shapo man se se abute thobe se se go ke motho wa mohuta mang ka botho gore no kwa to kra kwa to na le enga intšu la bo ya ke mmone yena a re gana mosadi o la ntate ka kapa a ka no ba boletše mare tše yongwe a se ka di tšeela hlogong taba tša mosadi ola a se ka napile di mokoša ka rena ke bele Middelburg nako e nako ba wa roga ba mphounetša mpotša gore mosadi wa ka motlogolo a mphounela re mama le mosadi ola ka kwa ba a rogana ba mola tseleng ka ring ke zama go no ba kgaleng wa e bona sesi a ko go botse ngwane shu ska la go tlo re thuša re nyaka ditaba kere iša pelo fase ga itše diaka o tlile o nyaka thušo mo nyakele metsi iša pelo fase ga itše di re nyaka ditaba ga botse ga itše di go ya ka wena le mosadi wo taba ya gore lena le a loišana baagelwane ba lena ba e tseba yesesi nna ke tsebe gore ba e tseba le ra re ge le ilwa so baagelwane ga ba le bone
a senke ba legala baagelwane ba lena wena le baagišane ba bang le ya kwana nna ba le batang re a kwana and then la re le kwana marata ba lena ba se tsene gabotse kore gabotse go ya ka baagišane ba lena kore ba no re lwang go lokile go ba go diagalang mola go ke tlhakatlhakana ntate okay okay abuti thobela o kompotse mo mosadi wa le tshwenyang ke yena wa nnoši goba jwale ka ge le badudi ba mola ke go ne le baagelwane ba bang ba le sa kwaneng le bona a ba bangwe re a kwana even le nna ke na le go mo dumedisa mosadi ola go feta kwa wena mosadi o la sanka elwa le wena go botsa ka taba tša boloi ya sanka re sele ene a ka no bolela ditaba letse ya ke di tšee letlogone o mara ke motho wa go bolela yena wa bolela jana tše ntši o di boletse gore bo mmago engeng a nna ke no feta a ke tsene wa bona o mantšua o ile a ntšha le wena o le gone wa ntšha wa bona bjale nna taba ja ka mokgwa ke di tšee letlogone sesi a ko go botse kgaetšedi yaka mo ke lefaseng go fasegane le ge ngwana a belegwa sa mathomo se e leng gore wa se dira ga a tle a sega o tla lla mo ke lefaseng di a boa go no nyaka kgotlelelo ene ntongwe e leng gona o ka se kgone go lwa le batho ba le ka moka kuwane kgang e emišeganyane moloi ga a go tshwenya goba motho ga a go ria dilo tše e leng gore ga se tšona bitša ba bangwe malome ka kapa le boledišaneng o nkwešiša bitša ba bangwe le boledišaneng gore gape mme o mpotša mantšu a boloi nna boloi bo banna a mpitšang ka bona ke le ngwana ke tlabe ke botšere kae ene batho ba le ka baagelwane re ne le right ya gore ge re bona baagelwane ba bang ba rena ba sa kwane re bitšeng baagelwane ba le ba bang ba le re tle re ba bieng fase re ba kgalemeng a se gore bale ka baagelwane ge baagelwane ba elwa re santse re no bogela ntwa a bona re no re tla bona re tla la molakeng wa nkwešiša so gore re sesuo le mama ola ke gale ba fošana ka noga go phela ge re bolela ka noga go phela re bolela ka mantšu a e leng gore ba fošana ka ona ga se a mabotse so se se o kompotse mo bana ba gago ba bapala ka mogare ga lapa lele a gona bana ka kwa ba romes ba ra gore ba bapala ka kwa next door na a gona bana ba bannyana ka kwa na gona gore nako ela a ntšha ke kwele o bolela gore ngwana wa gago ga a swere go ne modimo mo mane okay ke kwele o bolela gore ngwana ba swere gate ba bolela lentšwe la gore tloga moo ke ngwana ma wa ka na feta na sa itshwara na feta mo tlheng le gate ke potšišwa ka gore na bana ba gago ba bapala ka molalapeng la mmeola na feta ka tsela a feta so mo tlheng le gate a feta ka montle ga gate ya gago o ka re nako a rena ile ke 11 minutes to gora re šaletše ke 6 minutes mara go ne dinomoro tše di mola malome ka kapa mo gongwe for 1 minute go ne ntho re tla e kwama mme ola ga ba moleka ba kry-ang banna bana yeah because moagišane o ka re go bohlokwa kudu gore nke re mo kereye re no mo kwa gore ke motho wa mohuta mangwe a phelang jwang le baagišane ba gage and then se segolo ke rata go leboga abuti abuti ba monna ka mogoleng ka gona thušo abuti re tlo lefa yona ke bolela ka thušo ya gore lapa la geno le theiwe diphoofolo tše di le tshwenyang di tsamaye motho e leng gore wa le tshwenya moloi ba gešo ga a šupiwe ka monwana go ba go botswa ka lentso moloi o tla betha ke setlhare ka lebaka la re ge sesi le mme ba fošana ka mantso so e se go ama botse ga e be ntwe kaone e leng gore no e ba gona le tlo fetša ka bolena le ilo ntwa matsogo sa lelalo sesi nako a gore ngwano o feta mo a se ka feta mo tleng le tsela ga ga sala nroga mpotsa gore yena a ntšhabe o tlo nkgama engeng
ka mmotsa ka re nna wena o mogolo a ke tlo lwa le wena ke go ke tlo founela babuta ke ba botsa gore o nkene letsoso ke rela re putšišwa ka kore sa le wa moswara ka matsogo a gago aowa ko mogolo mme o ke bolelang ka ene nka se ka lwa le mme mogolo and then why bo sa botse bana ba gage gore mara nto mmago le na ndirang yona a se yona ngwana ga ga dilo kwa full time fela mara sentsuele o re wena le ngwana gage o ka re le ne le go bolela dilo tše di diragalang mola a nko mo founela gore gape ke ne bothata le mama mo a re bone dilo ka leitho le le teng ga ke na number phone tša gage ya mo re tlo ba le bothata bošetše bo le gona bošetše bo le gona bošetše bo le gona abuti Thobe. bo abuti ya go ba ba leng gona le ne founu tša bona Re na le tšona. and then go ba founela bona ba reng ka taba go tla gae Ha o mongwe mpotsa re o tla Good Friday be ke tlang. O lo mogolo wa mo Pitori. no go tlole o santse re le thie re le sware ene se mola clipping mola o boletše ka tšhwene a ka kwa go njwala e menshena tšhwene eo a se nka bolela ka tšhwene gore ke sefapantšha le se sengwe ke boletše ka legotla setšhwene okay no a ena molato kgaetšedi yaka re tlo go thuša re tlo bona re bereka jwang re tlo bua le lena ka la bobedi goba ka la bone ka lebaka la re šetše re tshepišitše balo re tlo bua le bona ka la bobedi ene e ka ba story se e leng gore e tlo ba se setelele sa bana a re buele ba ka la bone and then re nyake le moagišane re mo nyaka mo a be gona and then re nyake abuti wa bona o motee a leng kgole and then re ba batametše re be gona ke bone comment nngwe ya motheeletši mogedi o mongwe ka mola Facebook moka luba re a leboga re tla leka go phetha ka mokgwa wa re today gona ga re ipsine ka lenanego ruri banna ba theeletše ba lla ba re tsena lata ntate ka kapa ge ile ntate ka kapa yena banna ga ke nyake go bolela maaka monna modimo le a mo kwa ge nako e thoma e tsena ya ga ya lenanego o a bolela mo go bontšha gore o fihlile bothata bo sa le ka mo groupung ya ka mo go tloutša baroka ke rena re santšeng re itukiše ke ne nneta gore yeo ke kgapeletšo banna bjale gona tate ka kapa o tla ba re swarela kgati monna modimo yena ga se yena tabeng ya nako ke nyaka go ilukiša bothata bo ka mo lehlakore la rena ka mo e tla loka prof go ndwale le ka no ba fa dinomoro ya dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 070 o goba le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 tshepišo ya ka le malome ka kapa le crew ye ko gore beke tlang re tlo tla le bona ba feletše ka mokana ga bona ra tla ra tšea lenanego le go meralo o tlolola ra bolela le bona go fihlelela re fetša re fihlelela mafelelong moagelwane re tlo ya go mokgopela ga gona a be a fegeletše ke moagelwane o mongwe re ye go kwa bophelo bo ba bophelang kua gae gore ke bo bojwang le ka no tsena mola letlaka le la rena la Facebook go Dr. Moremi ke rata go lemoša batheeletši ba bogedi taba ye nngwe šiona go na le motho mongwe ge ba latedi ka mola ge ba ngwala di-comment tše bohloko tša go bontšha gore ba kwa bohloko ka lebaka la tše ding tša maphelo a bona yena o ba sendela melaetša wa ba inbox o ba sendela melaetša ebile o ba kgopela difounu o ba botša le gore ke Moremi and then o ba gapeletša gore ba mo dipostele tšhelete ga ba bolela le yena ka video call o wa tiphihla tlogelang go romela motho tšhelete motho e leng gore o re yena ke Moremi le mo founele ka video call le mmono gore na ke nnana le ntšo la ka ke le a le tseba a se le e leng gore le ka lega ka ntšha ba gešo go na le gore le hlole jelwa ditšhelete ke bolela mo radiong la bobedi le la bone ka mehla le ka matšatši le ntšo le a le tseba so ke kgopela gore batho ba tlogeleng go le jela ditšhelete ke lebogile kudu malome ka kapa batheeletši ba motse community radio station ke lebogile thata ke lebogile go feta go leboga
modimo a shireletse batho ka moka ba fe mahlatse matlhogono le ka kua dikgokaganyong tša leago re a leboga motheletši wa motse community radio letlakaleng la kakapa maubane letlakaleng la Dr Moremi ba 96.3 FM ba www.msrs.co.za re a leboga a re kopaneng ka a labobedi mo e leng gore tlabe re tshwere ba le ba topic ya mathomo ba re tlo tswela pele le bona ka labone gomme nna le wena re kopana ka mokibelo lenanego la tšameletlo from 6 to 9 o'clock ge e le ga jwa le gona ke tšwele